Tekereza gato kuri iyi shusho. Mu gihugu kimwe cy'akarere k'ibiyaga bigari, umukuru w'igihugu ahagaze imbere y'abaturage be akabwira ashize amanga ko igihugu cyabo gikize kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Nta gushidikanya akababwira ko ubutaka bwabo ari bwo bukungu bwonyine bukenewe. Mu birometero bike cyane uvuye aho, mu kindi gihugu cy'abaturanyi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ari Seoul muri Korea y'Epfo asinyira amasezerano ya za miliyaridi zishingiye ku mabuye y'agaciro. Mu gihe Kigali hasinyirwa amasezerano y'ubufatanye n'Ubufaransa, ndetse icyo gihugu kikanashyigikira inshuti zacyo zinjira mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. Ese niki kiri kuba muri kano karere duherereyemo? Kubera iki hari igihugu cyugarijwe n'ubukene ariko kikibwira ko cyamaze kugera ku nsinzi, mu gihe ikindi gihugu kidahwema gushaka amaboko n'inshuti mu mpande zose z'isi? Ibi si amakuru asanzwe mwaherukaga kumva. Hari intambara y'ubutita y'ikoranabuhanga, diplomasi n'ijambo rikomeye ku isi iri kubera mu karere kacu. Ikindi kandi uzasigara inyuma ashobora kuzabura byose. Muri nkuru tugiye gucukumbura ibanga rikomeye rihishe inyuma y'izi ngendo, amasezerano ndetse n'amagambo akomeye ari kuvugirwa muri diplomasi y'ibiyaga bigari. Mu minsi ishize habaye uruhererekane rw'ibikorwa bya diplomasi bishobora gusa naho bidafitanye isano mu maso y'umuntu usanzwe. Ku ruhande rumwe, u Rwanda n'Ubufaransa byasinyiye amasezerano akomeye arebana n'abimukira n'ubufatanye mu kazi ku bakozi ba leta bari mu butumwa. Ibi byabaye nyuma y'uko Perezida Paul Kagame na Emmanuel Macron bafunguye urwibutso rwa Jenoside rwiswe Les Archives. Hagati aho, mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye habaga amatora y'ibihugu 5 binjira mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, aho u Rwanda rwahise rugaragaza uruhande rwarwo rushimira byimazeyo ibihugu nka Zimbabwe, Kazakhstan, Portugal, Autriche na Trinidad et Tobago byari bimaze gutsinda. Mu rundi ruhande rw'isi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yakirwaga na Perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung mu biganiro byibanze ku ishoramari mu mabuye y'agaciro n'ingufu. Ariko mu gihe byose byabaga, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunguraga isi ubwo yatangazaga mu kiganiro ko igihugu cye kirusha ubukungu Ubushinwa na Amerika, ashingiye ku kuba gusa u Burundi bufite ubutaka bwera n'imvura igwa, mu gihe ibindi bihugu byo ngari ubutayu. Ibi bikorwa byose uko ari 4 tuvuze byabaye mu gihe kimwe, ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'aya makuru yose ubonye. Kugira ngo twumve neza ibi bintu tugomba gusubira inyuma gato. Akarere k'ibiyaga bigari niwo mutima w'ubukungu bw'isi bw'ejo hazaza. Afurika niyo ifite amabuye y'agaciro azakoreshwa mu ikoranabuhanga rishya, mu modoka zikoresha amashanyarazi no mu nganda zikomeye. Ibihugu by'ibihangange nka Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa na Korea y'Epfo biri mu isiganwa rikomeye ryo gushaka ibyicaro n'inshuti muri Afurika. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, u Rwanda rwasigaranye isomo rikomeye. Nta gihugu gishobora kubaho cyonyine kandi ntawe uzagutabara niba nta nyungu agufitemo. Ibi byatumye u Rwanda rwubaka diplomasi ishingiye ku gushaka inshuti nyinshi, gukemura amakimbirane n'ibihugu bikomeye nko kugarura umubano n'Ubufaransa wari warazambye, ndetse no kwigaragaza nk'igihugu gishobora kwizerwa mu ishoramari n'umutekano. Ku rundi ruhande, Uburundi bwagiye bwinjira mu bibazo bya politike bya hato na hato, byatumye buhabwa ibihano n'amahanga inshuro nyinshi. Ibi byabujije Uburundi kubona abashoramari bakomeye cyane, n'imfashanyo z'amahanga zirahagarara. Muri uku kwigunga niho havutse ivugu za politike zigamije kwemeza abaturage ko badakeneye amahanga kugira ngo babeho. Tugabanya ibi mu bice 3 by'ingenzi kugira ngo dusobanukirwe byuzuye. Igice cya mbere ni umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Amasezerano aherutse gusinywa i Kigali na ambasaderi w'u Rwanda François Nkurikiyimfura n'abayobozi b'Ubufaransa ntabwo ari amasezerano y'akazi gusa.
Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bitanu ku isi bifite icyicaro gihoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'uburenganzira bwo kwitambika, ibyo bita veto power ku cyemezo icyo ari cyo cyose. Kugira ngo umubano wihariye n'Ubufaransa kugirana umubano wihariye n'Ubufaransa bisobanuye ko u Rwanda rwiyubakiye ubwirinzi bwa diplomasi ku rwego rwo hejuru. Igihe cyose hazabaho ikibazo gikomeye muri Loni kireba akarere kacu, u Rwanda rufite ijwi rikomeye rishobora kumvwa binyuze mu Bufaransa. Igice cya kabiri ni ingendo muri Aziya n'amatora ya Loni. Aziya niyo ifite amafaranga n'ikoranabuhanga muri iki gihe. Korea y'Epfo iri gushaka gukuraho ubwiharike bw'Ubushinwa muri Afurika. Kuba Minisitiri Nduhungirehe yicara imbere ya Perezida Lee Jae-myung akamwereka amakarita y'amabuye y'agaciro n'ingufu mu Rwanda, ni ukubwira Korea y'Epfo ati turi irembo ryizewe rya Afurika. Ibi binajyana n'amatora ya Loni. Loni ikora binyuze mu matora y'ibihugu. Kuba u Rwanda rwahise rushimira ibihugu nka Zimbabwe na Kazakhstan byinjiye mu kanama k'umutekano no kwerekana ko rukomeje kubaka ihuriro ry'inshuti, ibyo bita alliance zizafata ibyemezo bikomeye mu myaka y'ibihumbi 2027 kugeza mu 2028. Izi ni inshuti u Rwanda ruzakenera igihe hazaba higwa ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ku yindi mipaka yarwo. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki, kubera icyo Burundi bwo buri kuvuga ibi muri iki gihe nyirizina. Igice cya gatatu ni Burundi no kwihugiraho. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze ishusho y'uko Burundi bukize kurusha Amerika n'Ubushinwa kubera ubuhinzi n'imvura. Mu isesengura rya politiki n'ubukungu, ibi byitwa gukoresha amarangamutima kugira ngo uhishe ibibazo. Mu gihe igihugu kidafite amadovize ahagije yo kugura igitoro cyangwa isukari ku isoko mpuzamahanga, abayobozi bakunze gukoresha imvugo zumvisha abaturage ko umutungo kamere ubwabo bafite uhagije. Ikibazo cy'imikorere ni uko ubukungu bwo mu kinyejana cya 21 budashingiye gusa ku ifumbire n'imvura igwa. Ndashimiye ubwe yatanze urugero rwa Singapore yateye imbere idafite ubutaka, ariko ntiyagaragaje ko Singapore yabigezeho ifungurira cyangwa yugururira imiryango ishoramari ry'abanyamahanga. Ikoranabuhanga ndetse n'uburezi buhambaye, ibintu u Rwanda ruri gushyiramo imbaraga mu bufatanye na za Korea y'Epfo ndetse n'Ubufaransa, tutagiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'ahandi. Kuvuga ko rero u Rwanda kuvuga ko Ubushinwa ubukire kuko nta butayo ufite, ni ukwirengagiza ko Ubushinwa bukoresha ikoranabuhanga bukabasha kugaburira abantu basaga 1.5 miliyari. Mu gihe Burundi bugifite abaturage benshi batabona ibyibanze nubwo bafite iyo mvura Sebarundi avuga. Ihuje ibi byose ubona ishusho ebyiri zitandukanye z'uburyo ibihugu byo mu karere kacu biri gushaka kubaho mu minsi iri imbere. U Rwanda rwahisemo inzira ya global integration cyangwa kwihuza n'isi binyuze mu gushyigikira inshuti muri Loni, gukura ishoramari rya Aziya muri Korea y'Epfo no mu bindi bihugu bitandukanye, Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, no gushimangira umubano wa diplomasi n'ibihangange by'Uburayi nk'Ubufaransa. Kugira uku kwiyubakira urukuta rukomeye ruyikingira ihungabana ry'ubukungu n'umutekano. Ndavuga igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gikomeye cyarashoye za miliyari, igihugu gikomeye cyashoye za miliyari mu gihugu cyawe, kizakurinda kuko inyungu zacyo ziba zihari. Ngira ngo ibi mwagiye mubibona mu bibazo byakomeje kugenda biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo hari ibihugu byinshi byakomeje kugenda bikingira u Rwanda. Mu buryo bunyuranye n'ibyo, Uburundi bwahisemo inzira yo kwigira no kwihugiraho. Nubwo byumvikana neza mu matwi y'umuturage usanzwe kumva ko igihugu cye kiruta Amerika, iyi nzira isiga Burundi bwonyine mu rwego rwa diplomasi.
mu gihe haba havutse ikibazo gikomeye cy'umutekano cyangwa ubukungu, abarundi ntibazabona inshuti nka za Portugal, Autriche cyangwa Korea y'Epfo zo kubavugira, kuko baba barigaragaje nk'abishyize ku ruhande badakeneye ubufatanye mpuzamahanga. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane. Ikiruta byose ni ingaruka ibi bizagira mu minsi iri imbere. Dushingiye kuri aya makuru, dore ibintu bitatu bishobora kuba mu myaka mike iri imbere. Icya mbere, isaranganywa rishya ry'ubukungu bw'akarere. U Rwanda ruzakomeza kuzamuka nk'ihuriro rikomeye ry'ishoramari rya Aziya n'Uburayi mu burasirazuba bwa Afurika. Kubera amasezerano nk'aya sinywe na Korea, u Rwanda rushobora kuzaba rwo rucura cyangwa rutunganya amabuye y'agaciro y'akarere kose mbere y'uko ajya ku masoko mpuzamahanga. Ibizaha iki gihugu imbaraga zidasanzwe mu kugena ibiciro n'umutekano mu biyaga bigari. Ngira ngo ibyo murabizi cyane, n'inganda za zahabu n'ibiki byose biri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose bizadukenera. Icya kabiri, ihungabana rya politike mu Burundi. Nubwo Perezida Ndayishimiye akoresha amagambo akomeye yo guhumuriza abaturage be, yishingikirije ku buhinzi by'amavoka, iby'ingurube n'amasazi, uku kwishyira mu kato bishobora kuzagira ingaruka zikomeye. Iyo urubyiruko rutabonye akazi kuko nta bashoramari b'abanyamahanga bahari bafite ikoranabuhanga, bishobora kuzabyara imyigaragambyo cyangwa igitutu gikomeye kuri leta y'u Burundi ngo ihindure politike yayo y'ububanyi n'amahanga, ibashe kwinjira mu ruhando rw'isi. Icya gatatu, icyuho kinini cy'umutekano hagati y'abaturanyi. Ibihugu bifite ubufatanye bukomeye n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano bizabasha kwirinda no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yoroshye kurusha ibihugu byahaye ni ukuvuga ngo byishyize ku ruhande, byabaye nyakamwe. Uko diplomasi y'u Rwanda igenda yaguka mu Bufaransa na Loni, bizagorana cyane ko hagira umutwe witwaje intwaro ushobora guhungabanya u Rwanda ngo ube wabona ubufasha cyangwa ukwihanganirwa n'amahanga. Mu gusoza isesengura ryacu ry'uyu munsi, biragaragara neza ko tutari mu bihe by'amagambo gusa, turi mu bihe by'ibikorwa. Inkuru y'ubufatanye bw'u Rwanda n'Ubufaransa ndetse na Korea y'Epfo ifatanije n'amatora y'akanama gashinzwe umutekano ka Loni byerekana rwose intambwe ijya mbere ya diplomasi ireba kure. Ku rundi ruhande, imvugo z'ubwibone zishingiye ku kagozi gusa, tutifashishije ikoranabuhanga cyangwa ngo dufungurire amarembo ishoramari, n'inzozi zishobora gusigira ibihugu amaramasa mu kinyejana cya 21. Ese mu myaka 10 iri imbere ninde uzaba yaratsinze urugamba? Uwabwiye abaturage be ko bakize kurusha abandi bityo yicara yiruhutsa akababwira ati uri musore kugira ngo arongore agomba kuba afite ibiti 10 bya avoka, akababwira ati mugomba korora ingurube n'amasazi aho kugira ngo mutekereze mu buryo bwagutse. Cyangwa uwagiye gushaka ubukire n'inshuti mu mpande zose z'isi. Igisubizo ndakibasigiye mu bitekerezeho, ariko ibimenyetso birigaragaza. Murakoze gukurikirana iri sesengura.